abana b'aba perezida bifuzwa mu ishusho ndetse n'ubwiza buhambaye. Ibi byifuzo rwose bya muntu tutavuga ko bihabanye n'iby'abashakashatsi, kuko nabo bavuze ko abana 70% b'aba perezida bavukana isura nziza ndetse n'uburanga buhambaye. Naho iby'ubwenge n'ubumenyi byo ni ihame kuri bo, kuko usanga kuva babatwite baba baramaze gushyirirwaho ibizagenga ubuzima bwabo. Kuva mu bwana n'amashuri ahambaye bazigamo, abazita ku buzima bwabo umunsi ku wundi. Naho umutekano wiganjemo ubutasi buhambaye. Naho uwasirasira ashaka gusesera niyo baba bamusandagaje kare. Ingero zabo byabayeho zo ni nyinshi. Ndakeka kujya wumva ngo umuntu utamenyekanye yasagariye imodoka y'umwana wa perezida ahita yicwa mu cyico. Uku ni nako twinjiye mu cyegeranyo cya none, aho tugiye kurebera hamwe umwe mu bana ba Perezida Paul Kagame. Twari tugezeho muri ya gahunda yo kuvuga ku bana ba perezida umwe ku wundi, aho twahereye ku mwana w'imfura we ari we Yiva Cyomoro Kagame. None tugiye kubabwiraho byimbitse kuri Ange Ingabire Kagame. Naho ubundi ni Deep Media TV, ku isoko ndetse no ku gicumbi cy'ibyegeranyo byiza bigezweho, dore ko twibanda mu myidagaduro, politike ndetse n'ubuzima rusange bw'abaturage. Ikaze mu cyegeranyo cya none, njye wakibategure nkaba ngiye no kukibagezaho, ni Habimana Jean de Dieu. Dutangire mu gihugu cyarimo umwijima n'urwango rutagira ingano, aho ivanguramoko na politiki yari yuzuye ubugome yacurwaga ngo bazatsimba umututsi wese wari uriho. Ubwo byategurwaga, hari undi wari uri ku ruhande atekereza icyo yakora ngo uwo mugambi mubisha ntugerweho, nta wundi yari Paul Kagame. Muri urwo ruhurirane rwose ni narwo Ange Ingabire Kagame yaje kuvukiramo. Ubwo hari muri Nzeri mu 1993, ariko aza kuvukira i Buruseli mu Bubiligi. Ange Ingabire Kagame ni umunyarwandakazi w'igihagararo gishinguye, ufite uburebure bushyitse, kandi akaba umukobwa utangarirwa na benshi kubera ubwiza buhambaye afite, hakiyongeraho ubwenge afite bikaba ibindi bindi. Si ibyo gusa, dore ko uyu mukobwa y'ikinege wa Perezida Paul Kagame yanabaye impirimbanyi mu kongerera ubushobozi abagore, kuzamura ireme ry'uburezi ndetse n'ubukangurambaga mu guhashya ndetse no guca ubukene. Ange Ingabire Kagame yashyingiranywe na Bertrand Ngengoma tariki 6 Nyakanga 2019. Dore ko uyu mukobwa rukumbi wa Perezida Paul Kagame yasabwe tariki 28 Ukuboza 2018 mu birori byari bijyanye n'umuco nyarwanda byabereye mu rugo rwa Perezida Paul Kagame, aho yari atuye mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Muhazi. Kugeza kuri ubu bafitanye abana babiri. Imfura ya Ange Kagame na Bertrand Ngengoma yavutse tariki 19 Nyakanga 2020, yitwa Anaya Abende Ngengoma, akaba afite imyaka 4 y'amavuko. Ubuheta muri uyu muryango akaba umwuzukuru wa kabiri wa Perezida Paul Kagame, yitwa Amalia Agwize Ngengoma, afite imyaka 2 y'amavuko, uko nawe yavutse tariki 19 Nyakanga 2022. Ubuzima bwa Ange Ingabire Kagame bwakomeje kurangwa n'ubwiru buhambaye, nk'uko utagaragara mu ruhame ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye kubera umutekano n'ibanga bye. Ange Ingabire Kagame asanzwe afite impamyabumenyi y'icyiciro cya 3 cya kaminuza mu bijyanye n'ububanyi n'amahanga, yakuye muri kaminuza ya Columbia iri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Afite kandi impamyabumenyi y'icyiciro cya 2 cya kaminuza mu bijyanye n'ubumenyi bwa politike, yakuye muri kaminuza ya Smith College nayo yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ange Ingabire Kagame akaba umubyeyi w'abana babiri, yanakoze mu bikorwa bigamije kuzamura imibereho myiza y'abari n'abategarugori no kongerera ubumenyi ababyeyi mu bijyanye n'uburere baha abana babo. By'umwihariko mu mwaka 2021 yagize uruhare rwo gukuza no kubaka ubwonko bw'abana bato bakoresheje imikino, aho ababyeyi bakinaga n'aba bana. Ubu bukangurambaga bwakozwe ku bufatanye n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana UNICEF. Ange Ingabire Kagame kandi yahawe inshingano mu biro by'umukuru w'igihugu. Ange Kagame usanzwe ufite ubumenyi mu bya politike ndetse n'iby'ububanyi n'amahanga, yagizwe umuyobozi mukuru wungirije w'akanama gashinzwe ingamba na politike, ari byo bita DUPT Executive Director Strategy and Policy Council muri Perezidansi ya Repubulika. Ni umwanya yahawe n'inama y'abaminisitiri yateranye ari ku wa 2 tariki ya 1 Kanama 2023, iyobowe na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Bumwe mu bubiko butazibagirana kuri Ange Kagame n'iyi foto irimo ubwo hari mu mwaka wa 2014, ubwo Ange Kagame yari yaherekeje se muri White House mu gusangira na Perezida Barack Obama. Yari mu nama y'iminsi 3 y'abayobozi ba Amerika na Afurika, bari bahuriye muri iyo nama kugira ngo baganire ku bucuruzi, ishoramari n'umutekano by'imigabane yombi. Mureke n'aka kantu tukavugeho gato. Ushobora kuba wibaza ngo ese ni uwuhe mwana wa Perezida Paul Kagame winjiye mu mirimo yo mu nzego za leta mbere?
nakubwira ngo ni Ian Kigenza Kagame wagaragaye muri Mutarama 2023, kandi nababwira ko uyu mwaka 2024 ari nabwo yagaragaye mu itsinda ry'abacunga umutekano wa Perezida Paul Kagame, dore ko muri Kanama 2024 Ian Kigenza Kagame yasoje amasomo ya gisirikare ku ishuri rya Royal Military Academy. Sinawe gusa, dore ko na Iva Cyomoro Kagame wize ubukungu muri Amerika kuri Peace Academy n'icungamari muri kaminuza ya Southern California, akaba n'imfura ya Perezida Paul Kagame, ari mu bagize inama y'ubutegetsi y'ikigo cy'igihugu cy'iterambere RDB, Rwanda Development Board. N'ibya Brian Kagame byo uwaba uzi ibyo akora yatubwira natwe tukumviraho. Naho Ange Ingabire Kagame nayo ibyo nabibabwiye ko akora mu biro by'umukuru w'igihugu. Kubera ubuzima bw'ibanga uyu Ange Ingabire Kagame yabyirukiyemo mbere y'uko ashyirwa mu mirimo ya leta, byavugwaga ko yari umwe mu bagize itsinda rikoresha imbuga nkoranyambaga mu biro bya perezida, ariko Ange Ingabire Kagame n'ibiro bya perezida babihakanye bivuye inyuma. Tugarutse ku babyeyi be, twabwira ko se yakuze ari impirimbanyi y'ikiremwa muntu, by'umwihariko ku gihugu cye cyamwibarutse cy'u Rwanda. Ikindi wamenya nuko Paul Kagame ari umuhungu wa Deogratias Rutagambwa, mwene Kampayana ka Chef Kigenza cya Rwakagara rwa Gaga, wa Mutezintare wa Sesonga wa Makara ya Kiramira cya Mucuzi wa Nyantaba na Bugira Ndego Bwangoga ya Gihinira cya Makara ya Ndega ya Gahutu ka Serwega rwa Mututsi. Uyu Paul Kagame yarwaniye u Rwanda kugeza ubwo rwambuye indwanyi zari zambariye urubwa rwo gutsemba abatutsi bose. Itsembwa ryabo n'icwa rubozo bakorewe abenshi ndakeka aya mateka muyazi. Naho ibya paje ya Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame abenshi muri mwe murayazi, sinshaka kuyagarukaho. Ahubwo ndagira ngo tuvuge gato no ku bavandimwe ba Ange Kagame, aho umusaza we wa mbere akaba n'imfura ya Perezida Paul Kagame yitwa Iva Cyomoro Kagame, akaba n'umusore ushinguye muremure w'imibiri yombi kandi w'igihagararo gishyitse, wa wundi bita Bogari mu mvugo z'ubu. Akaba umusore uba wifitiye icyizere cyinshi mu byo avuga, kandi akaba azwiho kuvugira mu ruhame nta bwoba na buke, kandi mu cyongereza kiyunguruye kiryoheye amatwi. Uyu musore yavukiye mu buhungiro mu gihugu cya Uganda tariki 23 Werurwe mu 1990. Yavutse hari hashize iminsi 11 ababyeyi be bashyingiranywe, kuko bashyingiranywe tariki 10 z'ukwa gatandatu mu 1989. Ikindi nuko RPA yari itangiye inzira yo kubohora igihugu. Iva Cyomoro Kagame ni umusore mwiza ushinguye, dore ko hari n'abatari bake bemeza ko ari mu basore beza igihugu cyacu gifite. Uyu musore Iva Cyomoro Kagame ikintu azwiho nuko akunda kuba ubuzima bwe bw'ibanga, dore ko atanakunda gushamadukira gukoresha imbuga nkoranyambaga, kuko nawe umubona ari abiyitirira amazina ye. Iva Cyomoro Kagame akora mu nama y'ubutegetsi y'ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere RDB, kikaba ari ikigo gishinzwe ubukerarugendo, kwandika ibigo by'ubucuruzi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ndumva aribyo twaba tubabwiye kuri Iva Cyomoro Kagame. Ushaka ibindi birenze kuri we, washaka icyegeranyo twamukozeho hano kuri Deep Media TV. Mureke tuvuge gato no kuri Ian Kigenza Kagame, umusore rwose wasizwe isura na se yo gukundwa na benshi. Ibi ndi kuvuga kugira ngo byumve neza, nakwibutsa ijambo CTU rikaba izina ryagaragaye ku mwambaro wa Ian Kigenza Kagame, maze amagambo n'ibiganiro bikabona mikro ku mbuga nkoranyambaga. Muri make ubundi uyu Ian Kigenza Kagame ni muntu ki, abayeho gute, ibyibanze ku buzima bwe ni ibihe? Ian Kigenza Kagame akaba umwana wa gatatu wa Perezida Paul Kagame, yavukiye anakurira mu mujyi wa Kigali mu gihugu cy'u Rwanda. Yize amashuri yisumbuye mu kigo cy'amashuri cya Idia Field Academy mu mwaka wa 2019. Yasoje icyiciro cya gatatu cya kaminuza mu bukungu. Akaba yarize muri kaminuza ya Williams College muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ian Kigenza Kagame yinjiye mu ngabo z'u Rwanda mu mwaka wa 2022 nyuma yo gusoza amasomo n'imyitozo mu bya gisirikare. Akaba yarahise aba umwe mu bafisiye bafite ipeti rya majoro yambitswe na Perezida wa Repubulika, akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda. Naho ubucura bwa Perezida Paul Kagame ni Brian Kagame, nawe tuzamuvugaho byimbitse mu cyegeranyo tuzamukoraho.
ituze n'umutekano mu bitunge mutengamare, maze mutubwire ibyo mutari muzi kuri Ange Kagame mwunguke muri iki cyegeranyo. Njye wakibateguriye nkanakibagezaho ni Habimana Jean de Dieu. Iyi ni Deep Media TV, ikaba isoko ndetse n'igicumbi cy'ibyegeranyo byiza bigezweho, dore ko twibanda ku busesenguzi n'ubusizi mu myidagaduro, politike ndetse n'ubuzima rusange bw'abaturage. Ndabashimiye mwese twabanye.